Ndani ya kitabu cha Yeremia 33:3 inasema, niite nami nitasikia, na nitakupa ama nitakuonesha ama nitakupatia siri usiyozijua. Ndani ya maisha Mkristo mwenzangu, ndani ya maisha ya watoto wa Mungu, unaitaka nani katika shida zako? Unaitaka nani ndani ya probleme zako? Inawezekana unaita watu kuliko kuita Mungu. Ukitaka ujue nini itafanyika kesho, jifunze kumuita Mungu, kwa maana Mungu ndiye anajua historia kubwa bado haujaijua. Magumu unayapitia, shida unazozipitia, changamoto unazozipitia, inawezekana ndani ya jamaa yako. Inawezekana ndani ya kanisa, ndani ya huduma. Inawezekana ndani ya wakolege, ama huko masomo kwenye ungali nasoma, ama kule kuservice yako. Inawezekana sasa unapitia changamoto, unapitia mavita za kutaka kubeba kile chenye chiko ndani mwako. Unaitaka nani? Eske unaitaka mjomba? Unaitaka shangazi? Unaitaka rafiki? Ama unaitaka wanani? Ningekushauri kitu cha kwanza, kuwa na bitida ya kuita Mungu. Avoite mama, avoite baba aliyekuzaa, ita Mungu, kwa maana Mungu anakujua na anajua hesabu ya mizigo na ebebe nyewe hauna hesabu yayo. Hii ni neno fupi na wengi wataisikia, lakini wachache ndio wataielewa. Kushindwa kwako ni kwa sababu hauni ile future ya kumtafuta Mungu, ya kumwita Mungu. Unastahili kumwita Mungu. Comportement yako, maisha yako, nje bana kujua Mkristo. Ndani ya kanisa uko Mkristo, ndani ya watu uko Mkristo. Je, ujamaa yako, maisha yako unaitwa nani? Mungu akubariki sana, na Mungu akupe ile shauko ya kujifunza kwa unaita Mungu wakati ya shida zako. Hii mwezi itapita kama vile mwezi jana ilipita, mwezi juzi ikapita, mwaka jana ikapita, mwaka juzi ikapita, na inao itapita, lakini kesho ni fumbo kwa wanaokuzunguka. Mungu akubariki sana, na karibu katika konte yetu, na najua ya kwamba ukiendelea kuwa pamoja nasi utaelewa mingi. Karibu sana, Mungu akubariki sana. Amen.